الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. So alhamdulillah mga palangwan sing kami haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala kahulmatan kanyo katan amu inyari maluk kamu ha masa mahapon ini amu inyari na kita niyo alhamdulillah katu adlaw sin long ta pagpuasa sing kita niyo di bulan Ramadan murah-murahan bang mayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kita niyo dihilan namayan kusog iwan long ta pag-iman mahugot amoy in mausal sing kita long ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa di bulan mulya ini amoy in katilusahan sing kita niyo katan in uno-uno na rin mga ibadat siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini day naman mga fiyardo niya sampai pa mga amoy long ta sunna na hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga palangwan ha kama Islam in kami iban sinuguro ko kalasahan long tahamapon ini sumugpat kami sin pangadjian amuin bakas nagkatagnaan namo sin dimabay ha paliharan sinamuin long ta pag-upik sa sin ginhawawaran at tawakad paghamparo sin ginhawawaran. Jari niya mga palangwan ha kama Islam sin dimabay kaya way tasing kita niyo in tiap-tiap bariman at tawakan Muslim naggugulal laung ta nagiiman po Allah subhanahu wa ta'ala sarta laung ta amuyin kimakahagad hapamando sin Quran mahamulya nagpaparat sa tiap-tiap hanggat oring gato niyo sin in kita niyo in hikadaw hat sing kasanyangan di hadunya labilo bahad law kana amula in labay ring hapagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala bilang yadto long ta pagsutsi singin hawabaran lapay na inamuin niya walihan sing kita niyo. Damikyan mga palangon ha kama Islam parat sayang kita niyo sin in kajordanaan sing kita di hadunya labi luwa kajordanaan dumagpak paadlawan na kana lapay ring hamuin long ta panglumii sing kita niyo singin hawabaran na to lapay na niya walihan amoy in long ta laway na pagmaksiyat panulangi hauno-uno na parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi ato ragbos parkala long ta pangdihilan ta kamudaratan agin hawaran ta karna in kita niyo mga palangwan ha kama Islam dihilan sin Allah ta'ala maniyo tiyo kalimayahan magpi sin kawayaan ta mabaya kita kasanyangan ataw akan long ta kamutulan dunya akhirat na inyadto dihil kay mo sin Allah ta'ala kalimayahan, magpi ikaw. Aywan ko mabaya sin sumanyang kaw, na magtaat ka po Allah subhanahu wa ta'ala, agaron mo in parda akan niya. Damikyanan ko mawaya hatin niya, majurja na in kaaw na nudbun dunya, labi lubahad law akhirat, na damikyan, sumulang hadya ka po Allah ta'ala, inyadto na puas na katuhan, amo na yadin lang tabi mga hatin na kajurja na kay mo. Sabnain yan, beta yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, beta ram sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasin lang ta pagsud po lang sin surga. Awan deng kato niyo mabaya sumud surga. Awan isab mabaya da ampay sa biya dagbus di da. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda lang niya kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. O kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan ng masin ummat ko tanto na hadyan sila yan makasud katan sura lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam malaingkan amura hindi mabaya hindi makasud sura suriha ini kasahabatan nga suya Rasulullah isisab lang na yung mga mabaya sumud sura sabing kami inikatan mabaya siya sumud sura samat ko mga palangon ha kama Islam amo pa yung kita niyo amin nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala na nga ko umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam walau po ni mga sila wala nag-aaga mahaaga makasabunnalan
In sila yung kata, nag-iimangkan sa kata na waya sumud. Sura. In yan, nasabot yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agi si mga Yahudi, si mga Nasarani. In agi nila, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Hapar man sin Allah ta'ala, biyata sin Allah ta'ala, in agi si mga Yahudi. Wayroon lang na magtagda po sin suga, hadlaw ka na malingkan kamira mga Yahudi. Hati niya, wayroon makasud suga, bang para kanila amurain mga Yahudi. Law nisab si mga Nasarani, wayroon lang na makasud suga, malingkan amura kami mga Nasarani. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, tilka amaniyuhum, inyan, biadagbos angan-angan, tripping nila hadja, nung si magbabahasa. Huna-huna nila hadyan, panghati nila, wat sila intagda po sin suga. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, o Rasulullah, asbayta isila, dihil kuno kamu, dalil, atau wakan prueba, tanda, sinbunal, in kamu yan, kamu intagda po sin suga. Nasampay pabihaon mga palangon hakam Islam, wayron dalil karihil si mga Yahudi, iba ng mga Nasarani, sinin sila lang ta intagda po sin suga, atau wakan in makasud suga. Amura in makasud suga, amura in mga sila nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala, amo in tulus ikhlas nagmanilla, miyagad haparda akan sin Allah ta'ala, sarta nag-agama sa wunal, amin agama sin mahasot si Allah. So lang sin mga kasahabatan niya, Rasulullah sin di mabaya, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Isiyusiyo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in magtaat kako, magad sin pamando, diara ko ring hadaras sin Tuhan Rabbul Alamin, siya yadto in mabaya sumudsuga, arapon in sumulang kako, di magad hapamando, amo in piatarang ko kanya, siya yan lang sin Nabi, indi mabaya sumud palawman sin surga. Amo yan itong mga panangwan hakama Islam, in lang ta panagnaan, amoy in nasabot sin kita, sin di mabay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, diha ini, ingaton sin kita niyo, bang uno naman yan, in mga longta lambangan mahinang sing kita niyo amoy in bang nato mahinang parsababan hikasot sa singgin hawaran hikasot sin sinyawalihan sarta hikawak sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala nga sabi ni hilin ko guru ko kalasahan into magna sin amoy longta aun di upat na sabbot paliharan hikadawhat sing kita sin kasanyangan dunya labi luba kasanyangan haadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Nyadto matarang nan tukato taniw katan in parkala pag-agama in kita niyo in maghibal magpajato sin kabayaan nato jumatukato taniw. In agama Islam bukun hiril sa Jasin Allah Ta'ala kabayaan niya sa sumagawa papagpion kita niyo sin pagbayaan na to unoing kabayaan na to pion maraya wataw mangi na adapon inyan katantan yari kato taniyo in parkala sabab kita niyo magamal kita niyo magparasahan sa Allah subhanahu wa ta'ala tungod sinamigad to ini iuurol si mga kaulamaan nakaw na rin kato tanyo nakahati sin pag-agama salta labi luba na tuod masuok sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin piyang hanglaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungod pagpasampay sin agama Islam amuy in diara niya in dustur sin agama ini amanin Quran mahamulya dahin ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari in muna lang ta amoin hika makbul sin gini kabayaan na to makabatok kita ni pamarayaw sarta hika idawhat na to sin ulong labi luba na to drita sin Allah subhanahu wa ta'ala na biyayta nila roon inupat parkala suway na to yadto longta amin mahinang pangadatan atawa amoin mahinang ini longta pagpadyato na to sin amin amal na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna biyayta nila rin di ini. Amin tagda po sing kitab ini. Laong niya at taubah. Muna subay kita daran nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagtawbat, ang buhok yan dahil mga sabab sin
hikala sa hikaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Ating kabayan si Tuhan Rabbul Alamin, subay ikaw amoy ini masi-masi laong tasimusugpat harap madto kaniya. So hamok dahing mga sabab sinikasugpat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw nakapuklas dahing hapamagot na subay ikaw magtawbat supaya ikaw makabalik pa amin biasing kain na tagna. Sabab in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, laong ta inyan mahinang sabab sin hikapuas sin amin kasaan mo, sabab biyata sin Rasul, at ta ibu minaddanbi kaman la dan balahu. In magtatawbat laong ta pa Allah ta'ala na biasa kaulaw la biawero unda na hinang niya dosa. Minsan siya nakapagdosa. Amad to. Na manjari sa biliin Tuhan Rabbul Alamin nagbayta kato taniyo laong nga panawag-tawag kato taniyo. Ya ayyuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ini panawag-tawag ha mga bariman, ya ayyuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pagtawbat kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan-matan pagtawbat. Hati simmatan-matan pagtawbat tulus ikhlas ding halong pangatayan. Muna-muna umak-ak siya ring hainang niya kasaan, ang pa siya magbing pa Allah subhanahu wa ta'ala mga yu tawbat, hasupaya in siya longta tay maon sin Tuhan Rabbul Alamin in pagtawbat niya. Sabab beta doon ini, asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Murah-murahan in kamu, tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat niyo, kiparatun kaniyo sin Tuhan Rabbul Alamin in mga nahinang niyo dosa. At ising kiparat ini tabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala inahinang dosa sim mga sila amuyin nagbing patuhan Rabbul Alamin na ngayo tawbat. Na sarta puas lang nga pagtawbat yaon na pasuron kamulong niya palam sin sulka amin kakal na kamurain doon haon. Na damikyan doon hayan biyata pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yawmi wal layla mi'atu marra. Pagtawbat kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, yan in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pa inni ang paramnin ako ini magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkaro mangkaadlaw maka hangkatus. Nabiya din na kita niyo bihan in Rasul iampun na indosa niya nakaunay bansin nakahuli. In kita niyo wala na to na siguro. Way nakabayta kato taniyo main kita niyo at iniya uno in tindo kanan na to di hababaw singgo ini. Di na to misang kaingatan mga uno kita niyo nakatindog. Halawm ka kita niyo pamarihara sin Allah ta'ala atawa halawm ka kita pamarihara sin Iblis. Sa mga duwarain uno niya. Bangkaw sumuk pa Allah ta'ala malayo ko rin kan Iblis. Bangkaw sumuk kan Iblis malayo ko rin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan to sa dyaing guwa niya bihan. Na in Tuhan na to Rabbul Alamin tumtumon na to bita damikyan ini since Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. In Allah subhanahu wa ta'ala yon nagtatakad ka to bibukla din lima niya amoy na supaya kita makabing maun kaniya ini ukawon niya lima niya sindum hasupaya matayma niya in amoy in nalawong sin ini dumyaon na supaya pagbulat may na at wayron na rusa-rusa. Damikyan da isab ukawon niya in lima niya sinamin adlaw yaon hasupaya tumayma si magtatawbat hasupaya pagabot sindom wayron na rusa-rusa niya. Bihad turain butang niya. Amuan mga katawte mga oran na kama Islam dahil nga mga kagunahan na to subay hinangon na to pag adat lang tahakin nawawaran na to in amoy dalang kita nagtatawat sabab di na to misan kaingatan na kay nang kita niudo sa iban wala sababing kignot kahibal sim pamaranan tayo ni aun waktu makay nang kita dosa di tamisan ka na naman aun waktu makapamulising kita mga maas tabihan na atawa aun ding mga tao mabisara tabuko namo na mga ito katan kakunahan tayo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hawakto pa wakto sa kaino yaon halawm sin ini uno ini yaon kita ha ini ano ini yaon ini panganalta mimikit pakato
Sabab di sa matay maingkatan uno bang kita way roon ininalalawa kita minsan na sayo. Bihan di tayo mauningkatan. Na amo yadto mga kataw tayo mangurad na kami Islam. So alhamdulillah mga palawon na kami Islam amoyad timbay ta siguro kalasahan sinambok ding ha mga long tagakahinang asupaya ing kita niyo madawhat na to ing kasanyangan dunya akhirat sarta amoin lumano ing kita niyo amo na in magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bay ta siguro hay noon na in Nabi sallallahu alaihi wasallam mga palawon na kami Islam na in siya way na sa basag-basag long ta piapanjari magtawat amo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kaya baita hangka adlaw hamok riwayat makakapiton nambuk riwayat makahanggatos katuan magistighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parahan in siya na iaampun na sin Allah ta'ala yung pardusan niya manahot maastag nakauna iban nakahuli. Inyan long tapang dihil kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamintangan sarta biya dagbos hasupaya makaopi kita kaniya. Sin biada kita iyan na kamo pa isab hindi magtawat pa Allah Ta'ala minsanin ako jajanjian na sin Allah Ta'ala wat in pardosahan ko iaampon na sin Allah Ta'ala kaunewan nakahuli sumagawa na di pa humudong in Nabi sallam mag-istighfar halam sinang kaadlaw makahanggatos at kan magkakapituan hamok riwayat na ini mga palakon ng Islam anong joke sin in kita niyo suway kita niyo bang ang sarapat labi na to patauron in pag-istighfar iwan pagtawat pa Allah Ta'ala daing ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sa daing kita niwe na sinari wayron kita niyo kaya janjian sin Allah subhanahu wa ta'ala sa daing kita niyo ini lang ta bukong kita maksum katuan bukong kita lang ta napapanihara daing ha amuin kasaan in kita magkasa magkalawng iban magka lang ta magpakabagdosa idiyan mewita si Nabi sallallahu alaihi wasallam hangan sining kita anak apo Adam kulob ni Adam nakapta ingkatan ng sin Nabi, anak sin Apo Adam, inyan magkasa, magkalawong, magpakabakdosa. Amo ini inkara sa sing kita manusia, hati niya, bukon kita maksum hay ng maksiat, magpakahinang kita kasaan. Minsan papayadiin nung ipag-ayad mo, aun waktu magpakalitas da ka, tuwan na. Inyan, hati niya pagkamanusia ta. Sumagawa, in Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha rahmat niya kato, bilang manusia, kaya nga tandang kita magkasa, magkalupa, na diri ang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ipaglalano at tawakan ipagpapapasin pardusahan ta. Inabi na baita, wa khairul khattain at tawabun. In sarayaw-rayaw lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil ha mga lang tamano siya amuin magpakahinang kasaan, magpakahinang dusa, at tawabun amuin daran na isab siya nagtatawat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hainang niya lang takasaan. So, in pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangon ha kami Islam, amo yadtuin pamapasimo, sin pardusahan magkahinang mo, sin kasaan magkahinang mo. Sabmayta, amo yan in longta, kakahinang sin kita, hangkan na kita longta magtawat, hasupaya mapapas in pardusahan ta. Na ayaw yadto kita longta biya dagbos, amo in magpuha-puha, at tawakan, biya di dihilan hal ka inamon paliharan pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na makabuka mga panahon ha kami Islam on waktu dumatong in waktu mabaya kita magtawat di na sinallahu tatay mo ni pagtawat ta hangkan na magtawat kita wala pa rin maratong in waktu amon lang tari na tayo maon sinallahu subhanahu wa ta'ala biya so pa malong ta amon doon na kita kaya palayo sinallahu ta'ala si magbibisara waliyadzu billah amon doon na kaulong taha sana ini dumatong mataptap ang katoring katon misang kitang patilibon dumatong ini sa amara kuman patrimon ta Allah Ta'ala amon ayaw kita rumatong paamuyin makapagtawat so ay amon di na tay maon sinalo tay pagtawat sa pama yaon na kahukulangan amuin naghahagak na kausamat si magbabahasa amuin di na magutong bisod da kuman ing kabuhi dong kay mo ha katuan awon mugto ang pari mugto haroon na hagunggungan inamun kamatay inyawalihan lang ta song namuklas tay kay mo ang paroon na ka magtawat haamon maray na kaumugto na inyan biya dagbos tambol na inamuin lang talawang tawat na ayaw mga palangon hakam Islam paabuton ta paamuin dumatong paadlaw amuin lang tabiya na hatuin halta di na sinallahu ta'ala tay mauni pagtawat ta demikian mga palangon hakam Islam amuin lang ta dumatong na isabin masa balog-balugan ko sana amuin gumawa na in matasuka bukod na rin kapag buwaan niya kabiyaksahan. Natin niya, sumilik na ng hunukatuan, dahil nasuwa sa dukan.
Sulang na. Sumulang na kay bukod na rin hasuwangan gumawa sa daing hasadlupan gumawa. Na bangyan ahad to mga palawon haram Islam minsan kaw similawak magtangis magdangol magtawat si pardosahan mo di na sinallahu ta'ala tay mauning pagtawat mo. Amuyad to mga palawon haram Islam hangkan na magtawat kita ni Allah subhanahu wa ta'ala labi luway ari bulan Ramadan ini ni chance ta kula mga palawon haram Islam amoy inyari kita dihilan sinallahu ta'ala long ta paksa sa indakula katut niyo katan mga palawon Islam yari kita ha bulan mulia bulan long ta amuin hipangampun sin Allah taala sin pardosan sin tiap-tiap nagdurusa bang isab siya magpangayo long ta kaampunan patuhan na Rabbul Alamin. So sumuno mga palawon haram Islam dayng ha mga kakahinang mga tumahinang ini hikasan yang sing kita niyo dunya akhirat amo na in pagtaron na al-muraqabah. In muraqabah mga palawon haram Islam amo na in imang kanon sin tiap-tiap hang katoring kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapayuhan na kita. Ha katuan? Jajagahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap hibalta kignot ko hibal sin kita sa room sa adlaw mapun may naat manahut maaslag inyan in Allah subhanahu wa ta'ala nakasakop kato niyo katan. Kita jajagahan kita diurungog kita ha tiap-tiap kakahinang sing kita di halaman sin dunya ini. Di yan kita makaligtas di Allah subhanahu wa ta'ala. In Tuhan Rabbul Alamin kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu alaikum raqiba. In Allah subhanahu wa ta'ala jima jaga akato niyo katan. At wakad jima jaga kan niyo katan ng sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sa kaulaw la in Tuhan Rabbul Alamin inna Allah kana alaikum raqiba. Amoy din ayat. Unalto din Allah subhanahu wa ta'ala in kaunan niya doon kaniyo jima jaga atawakan nagpapayo atawakan hati niya kikita in kakahinang singkamo manahot maslag. Dengan sa ini mga palawon haram Islam bangin kita imang kanta but in Allah ta'ala kikita tuwi kita haun-haun binaybayan haun-haun tampat na maulit sakan makahinang sin maksiat atawakan sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmayta na jajaghan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang papuas din Allah ta'ala ang pangamalaikat niya. Di majarakato, nagre-record, singkatan, singkakahinang ta. Hangkan na, hadlaw ka na, maajayb. Maajayb, tiap-tiap ang katoring kato niyo. Sampay simbaranta. O, sampay simbaranta. Nagjajakara. Ha, katuan? Ayan. Hangkan na, hadlaw ka na, maajayb, tiap-tiap ginhawa. Sin pagkita niya, sin record. Amon bad baron na mon katuan, halupan niya. Kakahinang niya manahot mastag, yaong katan nakalugis katan. Ha? Makayanin mano siya, ikaw na nakita pununta yan. La yugadiru kasagiratan wala kabira illa ahsaha. Ay kawayo nung nanalipas. Kataan sin kakahinan kung manahot mas lagay ko yan nakalugis doon katan. Yan doon katan kari-record. Kitab o nata yan. Namayta. Long ta. Isin makaligtas. Dahil ha kato niyo. Dahil ha amuin parjagahan atawakan pag payo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuliin ka malaikatan niya. Yari aon malaikat niya magkatan niyo pakain-pakain kita. Law sin maasmas poyo-poyo kita yaon niya magkat, ha katuan. Pero mas hardboard na katon poyo-poyo ini. Na pakain-pakain. Aminin pag long ta imang kanunta. Nahan ka na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inagin niya long na in sa lingkat-lingkat pag-iman, sa lingkat-lingkat pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala an ta'lama anna Allah ma'ak haythu ma kunt. In suway mo iingat, hiyahati mo, sin bunalto din Allah ta'ala, hati nakikita niya kaw, jajarahan niya kaw, dirugog niya kaw, haunu-haunu, in kaunan mo, haunu-haunu, binaybayan, in kaunan mo, kikita kaw sin Allah ta'ala. So, manguiman ka ng biyayad to, mahunit kaw, makarugtol sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, careful kaw lang sin bahasa. Biadagbus, maayad kaw, hinibal sin hibal mo, sin tikang mo. Sa wabdi ka mabaya, amuin makalidas ka atau kan makarugtol ka pari kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangwan harama Islam in suway na to taimbo ko na pangatayan na to in kita niyo jajagahan piyapayuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kaway ta sin Tuhan Rabbul Alamin ha ayat niya wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi. Parang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron nang na maaon din ha mapakaradyaan. Iwan wayron ununo na mabasa niyo rin ha Quran. At wayron mahinang niyo rin ha magkakahinang, malingkan illa kunna alaykum suhoda.
Baling kaning kaunan na mulang sin Allah subhanahu wa ta'ala, si masaksi kami hingkatan na hinangniwan, itupiduna fi, hawak tu kamu himihinang kaniya. So, amo yan, mga palawan hakamay sa mahangkan na, bang iniin kita, ba't iimangkan tayo na Allah ta'ala kawarikan kukikita kita, jajagahan kita, na hatiap-tiap kakahinang ta, labi luwa pag-ibarat po Allah subhanahu wa ta'ala, di sa inyo mundong ta, hinangon ta, biya dagbos sa putihad dya. Nakatuan, para yawn tayo pag-ibarat ta po Allah ta'ala, ayaran tayong kakahinang ta, sarta paamuhon ta kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab namin sa nakaw nag-ibadat, bang wala nakaamuh kabayaan sin Allah ta'ala, inadto, lupas na sadya. Diya na sin pagpuasa ta, na hamasa ini. Hamasa ini kita kau, bang bukun hadja in lang ta, ini tikad ta, batin Allah ta jajagahan kita, na makajari kita mag-pretend batin kita puasa katuan. Makajari to, sabab na makatapo ka kanina mo, rin habagay-bagay mo. Hamanga long tapang daigbay mo, sumunod dyan ka palang simbilik. Ang pamulakon bihayan, naman dyan ko kumaun halong simbilik. Ang pagkakumuha gagbos biya lang na mag-pretend puasa kau. Na inya, di ta mahinang sa mayta, kaya kahagat simbariman, in Allah subhanahu wa ta'ala, jajagahan kita. Huuro lang ako kita hina mo, hiyama mo, sintay manghod mo, sinkaw kampong mo, sa intuhan na bulalamin, kimi kita kay mo. Amo yan to, mga palangon hakamay Islam, sabi yan to, di ta mapuha-puha in paliharan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita iimangkan, bat intuhan na bulalamin, jajaghan niya kita. Amo yan to katuan in karwaring ang mga longta kakahinang, supaya yan mga inya to, ini bang mahukot halam si pangatayan niya sin atawa pangatayan sin tiap-tiap Muslim, but in Allah ta'ala nakajaga kaniya na mahunit siya makahinang dosa. Labi-labi na bang niya kaya hatihan misaning ginhawaran niya di majagara kaniya na dami kaya di siya makahinang dosa. Sa babad law akhirat matarang niya biyabay takatutan niyo in kabtangan sin amuin tao laong ta nagtapok sin hinang niya mangi, amuin lumahi lawak tuad to, sambil makaiyan siya, 5 syahid tum alay na. Imiyan siya, ginawabaran niya, biyading kagin yung sumaksi ka. Biyading kagin yung sumaksi. Nalang siya namin ini ginawabaran nila, mamisarahan na yung pais nila, yung katantaan bihan, lang antakan Allah, alladhi antaka kulla siya. Imbihayaon, papamungan na kami sin Allah Ta'ala, sabab siya ay magbabaya, bangunin kabayaan niya papagbisarahon, makabisara. Ayaw pa, kataga simud, misan way simud, makabisara na. Mangkabayaan sin Allah Ta'ala pabisarahon. Naamo yan to. Nasabab siya to, in pagyanon murakaba, pagjaka, mahugot, in panghindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin piyaparani, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, marikato, taniw katan. Asabi, ito magkakakita pangikutan ng mga sila nakauna. Amoy nakahati sing ini matan-matan tuod pagjaga. Hamok din unhaon na subo. Bagyanon Lil Junaid, rahimahullah. Law niya, bima yusta'anu an ghaddil basar. Biya kato, biya din kakita amin mga yutabang doon amin pag ini po na to, simpangatod na to. Bihan. Nauning kaptangan niya. Suway mo lang na ingaton marayaw, hatihon mo marayaw, hari parong makpak, impangatod mo, pamaksud mo, aturon, aon na nagaatod kay mo. Aon na nagaatod kay mo. Di pa sumampay, impangatod mo, pamaksud mo, aturon, aon na imaatod kay mo. Isiw yan to, Allah subhanahu wa ta'ala, nagaatod kay mo asal. So, matarang namin simbay tamin ayat ito, uno-uno yung kignot kahibalta ini, jajakahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, inya to rin kita makapakoy. Correct. Ini, amod to. So, in sumuno lang ta, amo na in muhasabatun nafs. Ikato ini. In muhasabatun nafs, amo na in pagbista na to, singgin hawabaran na to. In kita nag-amal, muna-muna diak kita sin Allah ta'ala, at awapiapan niya rin kita sin Tuhan Rabbul Alamin, hasupay kita makapagtag-ipon kaniya. Amo, tuwirong maksud do kain. Uno-uno pakaradyan, di matukato taniyo, iban uno-uno, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala rikato taniyo, imaksud siya dya, hasupaya na to, mapakay mga ini, ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo na ginawawaranta, amoy ini ni kulasog singgit ang kabarantay ini, iban sin alta erikato ini, maksud sa diyang kata na supaya mahinang tayo pag-ibadat.
In sa kaulola, yung mga taurayhan, di nila kapag puha-puha, inalta yaon kanila. Sa babang kanyon, biyugso kanila, asupaya may nang nila pag-ibadat. Amo na. Bukon nila pag-masyat. Nampanin di madyato, ikapag masyat pa si mga tao takasin biyan. Amoy ni matsinalaw tala yung kanila. Inihitawang nila pa, madtupa amoyin, hikatampansin, panghindo, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amupion nila katantan bihan, tawangon, inamin mga tao, simusulang pa akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na. Na wala nila kaya hatihan, inamin alta yaon, amin bios kanila yaon, amoin muna magmulka kanila hadlaw akhirat. Amo na katon. Amoin, may lumanat kanila, yung mga alta yaon. Yeah. Sabab di sila on mabaya amin pa kayon madtupa amin bukun amo. Nabihan. Naman jari in mga inikatan ding ha mga panghindo si mga sila nakauna rin kato biya kadong maribnil khatab long ni hasibo ampo sa kum kablaan to hasabu. Bistahon nyo na mo na yung ginhawaran nyo hari pa kamo datungan sin ini waktu amuin kamo na in bistahan atawa amal nyo na in bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inibiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo hasupaya kahatihan na to marayaw ini pagpaanib kato tanyo panawag-tawag sambil sintuhan Rabbul Alamin na mga sila nagdarawa bariman iwan sinamin matan tuod bariman dugang siya nagdarawa iwan sinamin matan bariman in nagdarawa bariman yan ang wakto na piyaw-piyaw mantuwihan inamin ni matan bariman yan di sa magpamaytain siya mu'min Di. sa maghinang na sadya Correct. pabuntulon na din hinang. Yan, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Ya kamu mga nagparatsaya atawa nagdawain kamu mu'min na kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kau siniyan hinangan niyo hadya hindi akan kaniyo sin Allah ta'ala. Iban layo kamu rin ngapiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. But amo na yan, in pag-ianon, harwa kabtangan yan, biya bang hipaganggaw ta, biya kau sa kaulola, naghinang taming sing ginawaran mo rin nga pinarka dyan. Na, wal tandur nafsun, dungdungin niyo. Dungdungin niyo, ingin hawabaran niyo, sin amin amal na paunan niyo harap pa Allah ta'ala. Unong kimugdan da ka ito, ataw wala. Nakagad da kahatiranan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban na pataran si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataw wala. Amo adto injakahan mo. Amo adto hisabon mo, ang kimugdan ataw wala. Nakaamo ataw wala. Bihad to. Na, wattaqullah, paamuhan niyo tuod, in pagbabuka niyo pa Allah ta'ala. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Sabab inna Allah ta'ala pandikal jumaka kaniyo katantan sin unon kidnot kahiwal niyo. Di niyo yang katapukan. Naamo yan long tain ini dain ha mga suway na to bistahon ha ginhawabaran na to. Ini mga katawtay manghuran aun sa ini mga kisah-kisah ron ha ini. Biya tabiyan. Ito. Wait. Amo na ito eh. Kabtangan sin Umar ibn Khattab, hasibu ampo sa kum kablaan to hasabu. Amo ini pamiat niya, ha mga ini, katawtay manghuran niya, ini longta kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadto rin ha mga ini pamiat sin Umar ibn Khattab, kiyawa niya rin ha ayat amin nasabot tayo to, hasibu ampo sa kum kablaan to hasabu. At inabistahan niyo, ingin hawabaran niyo, hari pa kamo kabistahan sinamal niyo. Sabab na yung mga yan, katantan, maauning pagsusun, bang ini maabot na in waktu yadto, di na tayo maauning pagsusun sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga panawon na kama Islam na amoy din hikatuo nasabot siguro kalasahan amo na in lang ta muhasaba atin niya magbista kita sing kakahinan tariha dunya ini sabab na dumatong in waktu nakita ning bistahon angkan na hari pa dumatong in waktu bistahon kita sin Allah taala di nagbista sa kita sin amal ta in pagtawa magbista riha ini atin niya jagahan mo payuhan mo in kakahinang mo uno waha
sarang na bahaing kakahinang ko atau kan mamugat da baha hatimbangan sing karayawan inhinang kumarayaw atau labi mamugat in hatimbangan sing kangian inhinang kumangi. Amo yan mga panahon hakam Islam ang kanna sabathin guru kalasan kaina in baitahi wa ibn Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzanu. Bistahan niyo lang sin Umar ibn Khattab in ginhawawaran niyo hari pa kamo mabistah adlaw kana kana. Demikian timbangan niyo in amal ibadat niyo hari pa kamo matimbang atau hari pa matimbang in amal niyo adlaw kana kana. Sabna adlaw kana kana ang pagtimbang sin mga amal ibadat mga palangon hakam Islam na bang yugat in kakahinang tamaraya alhamdulillah na ikaw rin nagdapat-dapat sing kasanyangan hadlaw akhirat. Sumakawa bang yugat in kakahinang mumangi timbangan sing kangian hadlaw kana ando na natin niya wayroon susunan mo maringkan ginhawaran mo. Sebab maita na ikaw in nagbutang pawaran mo maun pa kabinsanaan. Sebab na biyawaitaan ka sinallahu ta'ala mo indan harap ikasanyang kay mo. Sumakawa na impini mo maun pa amon hikamu darat kay mo atau ay kajuldanan kay mo. Hangkan na magbista kita mga palangon hakam Islam. In ibadat ta biasa pa mga tungaan domini atau kan tiap-tiap pardo sinallahu ta'ala kato. Asumon tayong baranta, kaya tunay ko rabaha in sambahayang zuhur ka, inaatawakan sambahayang asar, haamuin aturan kabayaan sin Allah Ta'ala, hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amay, di pagbista ta. Sabab na, aon na yung kato, bang mayan makasambayang, katuhan, bang mayan makasambayang. Ayan, pag-agi nila, nasalda, bukod na ako magtayma, bahala na sintuhan nung na. Siya na, magtayma, on niya tawari, nasalda, kaya tunay ko na. Nabukon mga palangon hakam Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala, biyabaitaan na kita asal, sin mga parkala, bang mumahinang, tay maun sin Allah ta'ala ibadat mo. Bang niya undi mumahinang, hati niya di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pa ko nag-ibadat. Na, bukon ko imian lang muna, bahala na maman kaya tunay ko na, di-indin ng kawayan sintuhan, bang niya tay maun, bang di, nasaldat kaya tunay ko na. Na bukon, daing kato yan. Kita inamun lumawag, singga kahinang, hasupaya, bangin mahinang tayong pagkalayaon, natin niya matay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukong ko imian lang muna, bahala na. Ayan na, bahala in Allah ta'ala, hainang mo, banghinang mo na karayaw, na intong bas pamarayaw, na bang mangi, intong bas pamangi da. Amo yan, mga palawon hakam Islam, magbista kita. Hangkan na, imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabilain kita, tiap-tiap hangka adlaw-adlaw, law tabiak mga himinang kita sininang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa ka nagpara law ta, deposit mo padara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbang ko ta, hadlaw akhirat, katuwa na, hipara mo, intiap-tiap sujud mo, ruko mo, pagbasa mo Quran, pagpuasa mo, pagwas ng hinang, ang panagkamo hakawayan sin Allah ta'ala, biya da ka nag-deposit pa account. Hati na piyara mo yan. Na matipon yad to. Dito yad to hipagbakwing karayon, hadarat sin Allah ta'ala. Sa, make sure, sa masimbahasa, bangkaw himinang kaniya, amuin magparakaw, amon makaamutod. Sumampay in piyara mo. Sab kita niyo ba mga palawon hakam Islam, biasa si magparakaw sin. Sa pama, aun tay manghod mo, at tawakan anak mo, yad tuhan si pakhula yad to. Parahan mo sin. Pag-uwas dihil na kayo mo, inamon code yaon ka tuwa na, sin amon ATM niya, atawa card niya, inilong na ina, atawakan ama, in number, in account ko, doon mo ha ini ipasod. Naman jari, inamon account piyara kay mo yaon, dihil kay mo, lang ta, wala nag-amo in pag-uno mo. In pagdihil mo. Hata daw kaya kulangan hamuok. Na tanto insin, di sumampay matto kaniya. So ira, di ka magkayang baya-bayan. Nari ka magkayang nalang umangkya para ko na. Nariad to, hinupas mga palawan hakam Islam, makadto pa buko na mo inlang ta tutudjuhan niya. Naramik yan in pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Biyawaitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ini in kakahinang. At tawakan mga code, abo yung code. Hasupaya matayma in ibadat niyo, pataamuhan niyo maripa amuin beta ko, prescribe ko kanyo itong pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya ko rin makayang baya-baya na. At inya na, daw akhirat, bang muyad to mga longta, piyaan mo hakabayaan sin Allah ta'ala na, bang mga longta magwelga katuan magpotes, makapagpotes kita. Na ya Allah, may tamo sa bulat tayo, masin na ka, mo sabihin ng kuhinang kawayaan mo, yakad ko in aturan kawayaan mo, yakad ko in kakahinang hasupaya matayma, in ibadat ko, na ayad to,
At tinaon makarawag kita mga magdawa. So mga ba, wang wala tapya amo, hakabayan sin Allah Ta'ala na misan nakarumawa. Well, na mahinang mo, sab na lang sinto na bulalamin, ianta ka mo, biyahin hantang. Sana ininhinang mo. Na amo yan, mga palawon hamis ta, magbista kita riha dunya, singka kahinang ta, sabab na malukpas, inibarat ta po Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang so pamin hinang ta ini long ta wala na kaamo kabayaan niya, sarta long ta biya dagbus, amon nga mo lamo tahadya. Siya puti inamong kakahinang ta pag-ibadat, wala ta piya amo kabayan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amo yadto in long ta aturan sin pagbista, sin kakahinang ta, di pahadun niya, hari pa mabista, in kakahinang ta adlaw, gana inshallah Subhanahu Wa Ta'ala. Hindi kahinapusan niya, long ta, amo na in pagyanon long niya, mujahadatun nafs. Amo na in pagmatuyo sing ginawaran. Himinang haamin di akan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayaw na to lupasunin waktu na to, dahil di hababaw sing gumini, sabab mo na muna, in sabab hangkan kita piyapan jari sin Allah Ta'ala, hasupaya kita makapagtag-ipon kaniya. Naampay niyaon katan, bukon mahunit, sabab mo na muna, aon aturan katan. In kignot kahibalta, mag-ammal kita, biya ba itaan kita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang biya din ka ahi maghinang. In sambahayang, biya tatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. In tindog lingkod na to, in sujud na to, in ruko na to, biya ba ita katantan, biya diin in luparagbos, biya diin in kabtangan, kuno waktu itindog, biya to katantan. Wairoon yan, kaya lamuran sinsiyo-siyo piya panjari sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isa-isa niya yung naghinang sinaturan yan katan. Dahil hasambayang, papagpuasa, papagdini jakat, paghadji, pakatan. Inyan katan, aun aturan niya, sarta wiya waktu. Wiya waktu sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang mo hitindog bukon ha waktu niya, nanalugpasin katan. Werong kaya puspaidahan niya. Sabab niya to katantan, pasaw. Mang biya, kuan, ha? Pasaw siya, sabab wala siya kimugdan ha waktu. Hinangon mo, ini parkala yaw ni miyan na jakalong mo na, baya-baya na sin Allah Ta'ala, pag manak ko na kahinang. Manjari, nagbaya-baya ka, isap sin waktu ang ko mo hinang. Nain niya to katantan, siyal, hinang siyal, imbiyan to. Baran mo, inliaokan mo. Madtuwihan. Nasa, doon haon, yung pagmatuyo sing kita, doon haamin hinang kimukugdan. Sarta in hinang kimukugdan, tiyanto mo, inyaon katan imamu, maita. Sabab, tiunay mo siya, iurol mo in kakahinang, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagka siya rin dia aksin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabab di ka makayan lang niya na, biyay ba sabihin katanaman na mo? Ha? Amo na. Biyay katanaman na mo, inyan na hinang niyo, isab katanaman niyo. Nabukon biyat to. Subay katanaman sin Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Di ka makapagbaya bang bukunda kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subay ini batukon mo may kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabab bang yan sulangon mo, nabiya mo sinsiyo lang yung ginawaran mo. Sabab ikaw rin magkabinsanaan. Ikaw rin numanam sinamin ini long ta masalahat uno-uno na parkala biya. Sabab ikaw yung naghinang. In parkala yan katan, mahinang kau zalimun linapsi. Ini nagkanya kau sing ginawaran mo. Namo yun ito mga katotay mga ruwan. So upat parkala, dahil ha mga ini beta kato si mga sila nakauna, in panghati nila nakauna ramikyan dahil kato taniyo, sila ito yung nakabatok pa amin matan-matan, lang ta kakahinang, sabab yurol nila uno pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta sila to biya luparagbos nag-aakaw-akaw sila sinamin ini hinang marayaw. Bangaon makainang hambok, hambok way nakahinang, pananaman sinway nakahinang, nalugi siya. Bihatin pa na naman nila. Hasabi ito, magtuyo sila, mag-recover bihan sin waktu nila bihan, umapas sila, mga sila nakauna bihan. Bihat to sila. Muna yung pag-ianon, pag-akaw-akaw pahinang marayaw. Nabihati namin, mapatot na to batukon, pakaniya. Inshallah Subhanahu Wa Ta'ala, bang nato maray namin upat parkala ini, muna pagtawbat, karwa niya ini murakabatun nafs, pagjaga sing ginawabaran, hikato niya muhasabatun nafs, pagbista sing ginawabaran, hikaupat niya mujahadatun nafs,
amuin pagmatuyo sing ginawaran magpaamo sininang insyaallah subhanahu wa ta'ala makbul in amal ibadat na to labi-labi na yari kita niyo bulan Ramadan amuin bulan pagyanon lang niya ini syahrul rahmat wal ghufran wal itqu minan niran na suway na to yadto lang ta ini pakayon inupat pakukusyan to ipagtunay sinamuin amal ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na amot to biya mga hika ini bisara ko ini talusun mo insyaallah. So alhamdulillah mga palangon ha kami Islam ito nang sambot siguro karasahan upat ding ha mga langta sa baban amuin langta kalapas kato ding ha kabinsanan dunya akhirat bang ini maakadtin upat ini kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala na tanto na hadya lang takasanyangan kay mo yakaw ipon sinallahu ta'ala dunya labi duhad law akhirat amuyad to nakabalikan ko mga palangon ha kami Islam tumtumo na to in Allah subhanahu wa ta'ala di siya magpanglaog di magpanglaog in Allah ta'ala ha ipon niya di hindi na dyan mahinang sinipon niya na amoy ditong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nakamoy kakahinang ko kabalikan kakahinang mo kabalikan ko atin niya na in Allah ta'ala masanda pamarayaw sa bang wala nakaamo na tanto na hadya inyad to malukpas wayro untong bas ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yad to mga panahon ha kami Islam in long ta maudo kaya tukbasing kami ha amo in long ta mahapon ini amo yad to in mapatut na to long ta jagahan sarta paragbuson hagin hawaran sing kita niyo tumtumo na to in paglugto si mga sila nakauna na kaunuhan kita niyo na paglugto pagkakama in Umar ibn Khattab kaya way tagatuan radiyallahu anhu na kaminsan biadagbos wala siya nakaagad ang buok sambahayang barjamaa na late siya wala niya abutan ng jamaa naunihin ang Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hasupaya hadja biadagbos sa muin long ta mabawi niya inhinang niya diarang nilang katuan ay donate niya aun lupa-lupa niya bihayan worth mga 200,000 dirhams bang hirakang atas niya do piagono piag sadak kanya katuan hasupaya hadja makabawi siya ipagtapal niya ba ito sa namunlong ta wala siya nakaagad sa sambayang barjama amok wakto na kita niyo mga paduhamay Islam yan yung paglugto si mo sila nakauna gamitin ang anak ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ang paduhamay katuan na amok wakto ramikyan na late day sab siya. Wala siya nakaagad sambahyang barjama. Inhinang niya, bilang pagganti niya, katihabaan sindum, wala siya natug, nagtahadjud, nag-ibadat siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbawi niya. Hamog day sab bayta, damikyan, na late siya sambahyang maghrib, katuan. Nakasambahyang sabi akhir waktu na, sampay kaya bayta, gimuha nin dua bituon, aw na dua bituon gimuha bihayan, na inhinang hi Abdullah ibn Umar nagmahardi ka siya katuan dua ipon piagganti niya mong gimuha dua bituon niya to long ta maray ni sambahayang isya ang pasira ka sambahayang maghrib na nagmahardi ka siya dua ipon asupaya katapalan namuin namon kakahinang na yadto yan yung paglugto si mga sila long ta salapun as-salih tungod pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sabi ni mga palangon ha kami Islam biya ang kami dakuman in waktu nato bihayaon lang ta sung na kita ni magbuka takad-takad kamo ang kami dakuman na insyaallah subhanahu wa ta'ala bangyan kamo imalup-alup na biyang papagbukaan sing kamo na lang ta while waiting sa simbasa katuan na nangin do Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bang mayan kita ni sinta na bulalamin ang punon in partosahan na to sarta tay maun sin Allah ta'ala impuasa singgitan niyo iwan na singkatan ginisan sin ibadat mahinang singgitan niyo manahot maslag inyang katan jomjong na to po Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan tungbasan sin Allah ta'ala sin sarayro tungbas hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami mga panahon ha kami Islam halapar kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam timing at 167 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة. لا إله والصلاة القائمة